Vous avez trouvé un corps? Là, oui. Vous avez trouvé un corps? Oui, pour le... Yes, mwaramutse bakunzi ba Kayangana TV aho muherereye mwese, reka tubifurize igitondo cyiza mwebwe mudukurikira umunsi ku undi ndetse namwakoze subscribe kuri Kayangana TV. Reka tubifurize ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira mudahwema kudushigikira, Imana ibahimigisha. Hanyuma reka tubageze amakuru ya mu gitondo, amakuru yabaye nijoro, icyo ni mu rukerera, amakuru ari kuvugwa kuri Goma, aho umuyobozi wa UNICEF aho yitabye Imana. Mu by'ukuri yari umuntu ukomeye hariya kuri Goma, ngire ngo nuwo muri Belgique, yari mu Birigi, yakoraga n'uko akora mu rwego rukomeye cyane. Umuntu wa UNICEF ni umuntu ubutoroshe. Iki gitero cyabaye mu rukerera rw'uyu munsi, itariki za kuno kwezi kwa gatatu zabaye uyu munsi wa none. Drone yaje gabe bitero kuri Goma, irasinzu yararimo, biza kuviramo aho kwitaba Imana. Amakuru avuga ko yarangije kuri Goma. Ntago biza koroha, ntago biza koroha ko turabisoje. Ko niko byageze kuri Goma. Drone yaje hagana mu gicuku ibasha kurasa hariya kuri Goma, kuko mubona muri iyo video no muri amafoto uwo ni wo mudamu, nuko yari umuyobozi ukomeye kandi utoroshe. Iki gitero ni cha drone itagira umupilote yaje irarasa, kandi kire cya Goma kirazitiye, cyari cugarije, ariko nta bamenye uburyo byakozwemo kugira ngo uriya mudamu abashe gupfa ari wenyine. Muzi ukuri iyo drone yakoze igitangaza, kuba yishuriye mudamu ntabwo biza korohera ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo biza koroha. Yari umuyobozi ukomeye kandi urumva ko ava mu gihugu cya Belgique, biraza kubakoraho cyane. Aho kuri Goma hahise habyuka undi mugambi utoroshe, ndetse n'ibindi bikorwa bitari bihari byabashije kubuka muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none, aho turi kuwa kane. Ntabwo byaje koroha kabisa, murabona namwe ukuntu byagenze aho ngaho. Uko niko byifashe kuri Goma, nako kababaro bagiyemo cyangwa se ako kinjiro, cyo ni gitangaza cyakoretse giteye ubwoba, kugira ngo umuntu nkuriya umuyobozi ubona kuriya ukomeye utumwa n'amahanga abashe kuraswa na drone bigeze hariya. Muzo kuri ni ibintu byatangaje abantu benshi kandi biteye ubwoba. Abantu benshi bizabakubise hasi, kubitekereza byagoye, ariko ibintu bibaye muri inkuru y'uwo munsi wo kuwa kane hariya kuri Goma mu masaha 10 mu rukerera rwa none kuwa kane. Nguko uko bizifashe hariya, turaza kuba garukaho cyangwa se kugira amakuru yabayemo neza, kuko ntandi twabashije kumenya nyuma y'urupfu rwiwe. Nta bintu baravuga, ariko ari amakuru yatangajwe y'impamu ko yarangije urugendo rw'iwe rwo mwisi. Nguko uko bizifashe hariya kuri Goma uyu munsi wa none.